Paninga palo, paning draju to o. Tharamne ising jaibam thokpudi chaibini. Garden jida anuba mu item amung la e yungi pochai de ko. Santruk se pamu phul lage. Fabring je. Mayam phabo je. Yamna adum ningjang ga leibdo. Ai ja pang mata hobagi am leiba class 11 da. Ka mamang ni de igal ku chong pai gre nam ge to ga to khoi ngarang nong ju ba jaga do adu ising changbam do sidai da loina mok moi kaino to raga thingjala thaname hojikti changaroi amana son da leire son ji de hana de khoina plastic khanjala thambani na kharabu chang de ko sigi karak tu ne bi am changi je to siloi thingjan birame hojikti changaroi si jina ngasai thabak suri ngai du da ai moina subagi matang do khara namakke na khallaga kano toroga moiga het wari watai sanari ngai da loina kawe ado mon phajana kano tokjan birame to jalame ngasai name papan photo nam moi thuthun no si makha bo phajana to birame sigi de jo to sigi je yam phajana moina si hapchen biramamni na ba hojikti kaim ta roi gi thabi je mapandi macha macha mayam sai tu adu thabi oina amta di on thorakti laki lamang pitru sari je thabi am ta oloi dabra thieng beira kainoi gyan ta dre adu hoi pala pandre kam dong sumai ju yingman gi dana sum thajalu matam budi thieng khangna dum thajalu bune du yenga ji pala ga di pale pandra ga di kari upai le TV jiju nahan mapan sari khole harga mapan do loin matun onthoro ba toi jiba sigi ji sine kam kan pan hok den khongde sina karam kanda panduri bunu khangte TV sina Sije tu khoi ngarang ga khoi dala amba gas na kano ne bako gift piramba santruk se hul lage akhoi gi kaino jida terrace garden jida anuba mu item amung la e yung gi pochai de ko santruk se pamu hul lage fabring je mayam phabo je Sana matum Ama idang happy jira ya mathakta se wayana la sa thokrasu sa thokana ba leba kan sidan yam thana dinate pana mai kano je khumna bai wani maru je hapeta ising chai ba dum phagol tuning kok si jo hajikti basket si da oina tharage basket ama thage sigi cherang ji cherang jingje tubar pat leba koina thaning bagi joton do bagi phana tawa ba dum leba ka pula dum hachang ya leba kam yaw dori di en jme am hawki me leba tuning kok si ai yam pamje loi gini khan ma da hek pu ba ma ada di pa hek tram ni ka te phahan ge ko si jima thajale khare le me si cha na ba oyare si kaino de lithu jingo cherang de lithu ore isi suna da khara happy ise sona gi happy gi yare koi gi nungsira ba ise ma koi family gi
yam jauba active member hai tare koi YouTube family ki ihan hanba khoi yum da lakhiba akoi kainom taw ya ponte sidai da kitang adu tawre ada tawre ta abda phone tawraga khara farabra adu di kamai tawre na yam na khoi care lobi bhai tare ken ada ma horen lakani ye ma gi thamage sijna tu kariba ke ngoi je chong khale ano ba tha ba se chong khale e sijina khoi hana gi da siang gam je ne ka thok de ya ro ka chawi ne sara fara sara re ma lo chapchel ne ya ma pan ji se de am noi bam di to ma pan ji am thai umur o ma si paninga pala jino ham da di yamna bit yaw yengam bane do di paninga palo paningra ju to o tharam ne ising jai bam thok pudi chai bi ni ma pan di dum lep ti man chari ji handa nung sa du gi salak sagri ne ba adu gi ma phugot pangam dri ki garo gam dor ma sa je noi nau tho ga सिजमा कक्थत खरगा मथंग खरा कनो तोरप मपा लाकपजिदा ककपने नतदि का ओइदौने सि कक्थत खरगा मथंग गिदुदा खरा फना हरपरेंगे नोंग चुमन गिदना खितंग बेरा कारे हंदकसे साबजे हादि युंगी खुसाबु निंजंग एसी की खुसाजिदा हायरदि याम कायना साबदि नत्रेबुको अदो कइनोबु निंजंग ए थाइना स्कासन चटप मतंगी खुसादु निंजंग एसीदि अंगाव एंगाइदा याम चटलमे स्कासन अखोइदि सिलानो स्कासन चलकवा स्कूल के तमिंगा दा स्कासन हायरगा ए कनो स्कूल जु चलेबको अदुगा यामना अदुम निंजंगा लेबदो आइजे अपंग बता होबगी अम लेबा क्लास 11 दा 11 दा ओ अले साबि मचा फारने दा मोरे चटपगी ने आइदि जर्नी चपजे याम वाइ के इंतजार थक्तिबा को ngaw खप तो गनबगी अदुम कैन चादबदो गुली चा ले मी आइदि नंग दि खरजु हेन मयाम दे खरजु ngawiदना चट्टी याम चटिंगबा आइजे गुली चारगा चटले कैनो नै लेका की चली रो हाजा कमाइ तेनो कॉलेज की यार ओ कॉलेज की आइजे जर्नी चपनिना याम वाबनिना कैमता लेरो ओइ तरबुज को याम लैनैबको अचो अचोवा मोरेगी फजै हेन तौनाबदा होय तरबुज मैम योरिदना आइदि लाइगी केंडन खतंग लेरेबको अदुगा रोज असाबदो रोज असाबा कनोगिदो लेसन लोस करिनो लेसन ना साबा aduna khara tangiba matam dugi ni ko sum adu ayang ba adu hen lerekte ai atai kem lete akoi angang gi free amani ga tarbus ka dudi am lum bani lerekte ba adu ko ngaw du ga senangam roina ho adu duga aina journey lakpani na ka em leiro adi si katang oin leirage na kenden du jo darjan ani khatang orang ani ai leidu sum la abani na adu duga moi imanabi gi machin manau ne tarbus dei kai de gi myam leibuko adu ai puroi leijadamni na hadi ko ngor kan senanga moena isang si dangam de adu moi ki pur laiga adu matam da de ka sham chongning de hajik wai sumje kaina chongning de polek ta bai raja nangya moi ki pot pubi bu ai ka sham khalak de bu ko o nagon da pot puhali raja puhan mana de moi de puram ne adum puminar edana o nangi kaino to bu ko ngawgan baduda nangi di senabanga moyen tawraga moi gi do ina senala lawa moi gi do ina puminar e hadi la chatminaramni na ad hajik wai da ai to na khoidong thangbudo ai ji moina apang basi ai ji sai khala ga na hawai di ga thangning de chahi amani gi mamang ji da sum sawning ga kwai tare ai na isa ji warani sa bu senangam jade na pudre aduga moi gi on pubira lakho de to mi wanda ga sawning mena ta ba ai sai to na sawning budo Rabirane khoi ai di more jong ta chatri more je chatninga ga chatke tawraga tanja sum chagi dab de ge ba ado yam wai ai more je kana anira hanna di chatning de ado hujik yam chatning mane tu mu jambagi adune akoi angang gai ima hoi kari hoi angang gai ju loina chatnaram ne ai to na ngai chatri je chatke suti thokpa tanja chana ni amta chatke harga sum pharak ta na sum chat phangdre iskasan chatpagi harga yam nuai ba wari im lir ke ba iskasan jam chale ba nang na huji iskasan chatpagi wari harga ai wari im lir ke ba ko
excursion yam chale anga oi ngai da ai di aina ai di kaino da Don Bosco da tamme ba Don Bosco gi excursion chatte ba ai di school gi oina excursion ga chatpu do chatte ba khara chawra kan da ma class gi oina kaino gi type ta picnic oina class wise ka khara chatpu di chale du di yorte aduga school gi oina excursion ni kaina khoi anga ngai da bus ta ga excursion kai thara ga chale adudi Don Bosco gi chalakte aduna kai doge bo akhoi laikai gi manak ta leiba akhoi khulum da leiba school gumba chatpa leidana adagi akhoi angang jing gi thangna ba ichen pi jing natraga angang jing gi school gi chatpa matam da kano ta weba adugi dida dum yawa aina paisa kan toroga angang gi ne dada nang excursion chapa yawo yani akhoi ojana jo dum yawo yani hai paisa khai radi na hai ga ai jo dum chaning mana dum yawa amai chapu de myam chale ko adu isagi school gi oina chalak podi amuk chale ba life da adu aina class kya ka avdno khangra aina class kg ka avdro 1 ka avdro chale ba mp ngai de ne ha je adu ne isagi school da mayalang de english school han baling khat pam le aina tamak po school do akhoi adai paring da khwai di han han ling khat pe school ne ba ko het ling khat pa ga khoi dum tam me ba kaidogi bu wazaduna hojiki angang ga khoi ga di mu yam manadre hojiki angang di class 1 kar du yam singin nursery ka angang bu ka ka laure dana akhoi matam na kg di or moi da khar di class 1 2 kar ba ai ju khangdre ning jengdre bu ko pigi ping ngai gine ba ado kaino to ga khonga ga se hape ni khoi uniform se li je aw kamai to ge bu ozajina principal to na law thok pa noi gi kaino de akhoi gi khainari ba paisa jina noi matam da lupa kun khai bra kun thra khai bra ai kaw re kaino do na loina chak cha gi yaurabani adagi breakfast yaurabani adagi noi cha gi kadi gi kaim ta noi lupa am tingar de ni kaim ta paisa changaroi do ni aduna sida lo yaurabani ne he law thwe ba ko adidi kaino do na akhoi na pura sading ne ba pingai lai je chum chat ne ba yam pangnai da thaina pangne ba yamna jikan gi do kaino da ima de excursion chapa yauge khutke atai paisa pu thopra ju yani sina loi yarni ga have de iman jo yauro khoi ma khoi pa ga na ju yauro have de thaina da baba ga iga di khara baba da di hangoirap tor wari wa je kya ngang na rakte bu ko ima ga na he na close oi ba ima na yauro have de kaino tor paisa da pi ga yaure de ima na nang excursion chapa de lupa kya pu ni na have da ina skai puroi ojana loi puthoni cha na breakfast kari ka amta tingaro akhoi lupa amta pudra ju yani hai puroi chine mana khitang di haptan go dana lupa manga ra tara ra di haptan go hai da pudra ju yani kai dona pudoino amta puroi ga chali aga chalaga moirang da breakfast ka cha ya degi amu ko na lunch ka cha ka mayam loi cha na khotana hale halaga ai di pangmai changje lupa moi puduna chapa ade akhoi ma ju chatla di hapchen ga dong ni khara hapchen ga dong kain happy ekta mo ju hangmu de hangame aina ju pudra ju yani have de mo na ju pur yarani di pur no na am boy pudana la ga ko sendra de ko na thola ga moirang bazar ji da mayam bhaikar ka leina banga leina ba kain khar chaw le ade khoi wajang na basinta nang ti kaim lai roi da di sikim yo aina ai di kaim lai roi ha ga bas tu da tumin na pham le ai adugi kaino da di yam pi ba matam ne ba ai punsi da han ba ne ko ai madam do class kg oidero 1 oidero ai khangdre ko yam pi ado hojiki angang ga khoina like tam ko di khoina khardi chawi dana adu na ningjang di ningjang ye ba ko hojiki di kg har ga he pok ga dum kg tha ba dum tore akhoi matam na kg ha da di gyan phan ta re ha ba kg ka da di khara khoina chaw na tam e ba akhoi gi angang ju kaino to ju adum pot loi leine ba hojikan gi angang ga di aduna ai matam da di adi aduk pati yam pang bdo ana punsi sung kau kau da du ai atai di loi kau ra adu ni ska selwari je ja ja ne tor re ji hojik che nong je khar di mangjele he ngasai di phajana saram bane nong je khar ai por ising ju loi chai bi ra bane nungsa samandana so loi khui re na aduga nong je phajana mangjele to sona kanda budi amu kano tori phajana mayek seng sky je lei hojik che nong na lai ne ba nong je kai do ba hajik sigi khu hojik sur ka do mala sona mam na hore ba hojik ta hore ni sur ka do mala yam kan chudra ju khara yam kan na taba khara tablap chu do adu chu honing po ta ju phaba kan na chu thoki du na kai do ge bu lai ba khalo cham thu pu ra adu ne nungai te ba khoi de de eong nung sa ta tan sai ne ising do loi khui ren chai ra ga ek ta nong je to ri yo blesi di hara o loi re he sil